Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela uMyeni iyona nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivini nemafini icula ingoma emnandi eyahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni nezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12. Isikhathi kemzuzu isishumi lishaleke ihora loshumi nomuvo ekseni sesingena kulona ke uhambo noNkulunkulu. Sesisho sithi ke kulona lolu hlelo umuntu nomuntu unohambo lwakhe kanti ke nawe ungakwazi ukuthi ke usithumele i-email kuzondo@sabc.co.za uma ngabe ke kunomuntu ofisa ukuthi ke senze uhambo lwakhe bese ke usinikeza nje isamarinyana yokuthi ke cha nakho okwenza ngibone ukuthi ke lo muntu lo ufanelekile ukuthi ke angene kulona uhambo noNkulunkulu. Namhlanje ke ngishilo ngathi ke angiyedwa kodwa ke ukhona noMasotobe sinaye ke la endlini zokusakaza our very own brand new wena Mahlangu. Kwesinye isikhathi abathandiweyo bethu bayeke basinikeze inkomba zokuthi ke engathithi kuzoshaya isikhathi esithile mina ngasekho. Kodwa ke siyasikanaki ngani ngoba phela suke singayitshela ukuthi sekuyikho njalo noma ke suke singalindele ukuthi sebengahamba. Namuhla sizolalela uhambo likaMama uNombuyiselo wakwaNcobo okuyimanje ke uzinze lapha ya ePietermaritzburg uka KZN Treasury ngokomsebenzi. Nkosi ke imbizele ke emsebenzini wayo eminyakeni ke engemngaki eyedlule la ke ahlangana khona nesinqanda amade sakhe. Baba umfundisi Ncike Nkosi, baba uNcobo. Babopha ke ifindo likaSofa silahlane kodwa ke ngeshwa uhambo labo ke lomshado alibanga lude neze ngani ngoba ke inkosi yabe ke isimbizela ke kuyo ubaba ke uNcobo kodwa ke sizozo namhlanje ngohambo lwakhe uMama uNombuyiselo ukuthi ke ngabe ke lusukapi nokuthi ke futhi impilo yabanjani emveni kokuthi ke kuhambe ubaba ekhaya. Asikubingelele sisi sikomukelo hlelweni namhlanje. Siyabingelela siyabingelela nabalaleli emakhaya. Siyabingelela nje kubo bonke nala e-studio egameni lika Jesu. Siyabingelela. Siyathobeka kakhulu ukuthi uzoba nathi namhlanje angihambi ngedwa nangu noMasotobe ukhona. Siyabingelela nakusisi Masotoba. Siyabingelela ngiyabonga kakhulu nawe namhlanje. Amen. Mhlawumbe mangase nje sicela ukuthi usilandise ngokuzalwa kwakho kanye futhi nokukhula kwakho ungaqala kuphi? Ngizalwa insizwa yakagwala eyaganela uma Masabela ngokudabuka siqhamuka endaweni yaseBhulwa senkwezela kwisigodi ekuthiwa iseGobogobo. Ila umuntu ke azalelwa khona wakhula nje iminyakana the primary years empilo ngizosho kanjalo. Then ke sathutha ngenxa kwaba nezimo zodlame at that time ngaleso sikhathi kwadingakala ukuthi ke sithuthe sizohlala eMaritzburg. Nesifika eMaritzburg safikela endaweni ekuthiwa eseMantshwaheni. Kudala abantu abazimbali ke bayayazi lo gama selathi ukucisha but kwakuyindawo nje indawo yemizi yodaka ngisho kanjalo but nje ukufika kwabantu abaqhamuka bethuthwe udlame uyabona nje leyo mpilo kanjalo ningahambanga kukuhle ngizosho kanjalo so kwakuhamba kwethu kwakungaplaniwe. Sathutha ke kanjalo sihamba sohlala khona eMantshwaheni umuntu wafunda e-primary school eBhulwa ngaqala kancane e-primary school emzwendaba i-primary then ngasinga seza ke mbali ngafunda nakhona e-primary kancane esikoleni ekuthiwa isehleli ngomuso. Then ezimpilo ithi ngathi bangcono ke kubazali because ubaba wake wa retrench abana lezo zimo nje ezikanjalo
kanjalo but ke kwangazi ukuthi impilo kuyaqala yahlangana ke then sathutha sihamba sohlala endaweni khona eMaritzburg ekuthiwa Eastwood then umuntu waqala ukubona nezikole zamandiya usuwenza ugrade balapho sengenza grade 3 grade 4 lapho yes umuntu waqala kwabona ukuthi phela namakhaladi okay impilo ke but impilo yasekhaya sakhula ke mingabe nginobhuti abayi4 nosisoyi oyedwa shuthi ke mina kuma wami kubaba ngi-third born sosho kanjalo yes intombazane endala so nje lesihamba nayo ubhuti wami uLungelo ibodyguard lami ngiyasenalo la then ke sakho yes ngakhula ke then sekusafunda sakhula nje kahle ngisho kanjalo ngoba at least abazali bakukhona babekuthola uyabo sakhula kuleyo mpilo kanjalo so babeshadile manje baba yes babeshadile bashada 1987 and the year nami ngazalwa ngawo so yes all right so uma ngabe ne high school nayo uyifunda khona lapho ngifunde Eastwood High School endaweni ekuthiwa Eastwood Secondary khona endaweni isikole sakhona lapha endaweni ngafunda khona high school ubusukwazi ukuthi uye enyuvesi yes ngakwazi ubaba mayikholela kakhulu emfundweni noma yena sefundise emdala but nje wayekholela ekufundeni enokwenza indlela ukuthi ingane ayifunde enye into izinto ayekazisha athi ngangakushiyela ifa but mingakushiyela ifa lokuthi ufundile then uzokwazi ukuqhubeka uphile uzame yes because ngakushiyela ifa la 2 million and ungalispenda but if ubudle yes kodwa mingabe kuthi ngishiyele ifa lemfundo then at least yathembisa uyabo so wayidala ke indlela umuntu wafunda ngifunda umatric ngiyakhumbula ukuthi sathola ibasari kwafika omunye nje umama uqhamuke egoli uzokhetha abafundi le high school buzoba sponsorisha bazoyofunda phesheya mingabe kufika ka matric esayimisela ke sakusaba ungaba omunye abakhethwayo ukuthi ke ngizoyofunda phesheya sijabuleke motivated phela mase sizofunda phesheya into enkulu kangaka kuqala uJanuary 1 following year umama wathula wamabhasari yashintsha inkulumo asayi phesheya how seniyapmanje so twice siye Wits okay kwathula futhi yashintsha inkulumo saye Wits kwathiwa abantu abaye laba kade bezoya beapplyele khona how okay sesiphume nasemaphepheni Stemberg nje ingane sithola ibhasari ziyaphesheya nachazela kodwa ukuthi inkingi ibekuphi no okay no nje just disappointment impoxeko ngisho kanjalo okay no kwagcina sekuthi okay no abantu abayela kade beapplyele khona then fortunately ngangiapplyela eUKZN eWestfield ngangiapplyele khona then babengithathile khona ngahamba ke ngayofunda khona then umama akusakhokhwa how ade sekuthiwa ezikoleni sekuthiwa siyekuzona mana ke wenza ziphi ifundo ngalesikhathi ngangenza accounting ne-maths commerce yes so ngangiregister iBCom in accounting khona eUKZN then safunda ke okay fine umama akasaveli imali sayithola from the sponsorship was 5,000 rand lapho nasesikoleni high school yethu uthembisile wenza ithembise inkulu zo renovator kwawunyamalala kwamama nje kanjalo then kwadinga ukuthi ke abazali baqhubeke basisamele ukuthi siqhubeke sifundeke so umama kwenza kanjani like manje kushuka kuyi-scam I'm not sure noma mhlambe waye noma kwaphelelwa imali mana kuphela wabakhipha 5,000 be registration konje ngoba nje wagcina kwakuthi wenyamalala kwathola ukuthi okay inkampani si bankrupt but kodwa nje into kwaba unga communicate ukubeka udaba lakhe but ke lagcina nikwazile ukufunda ngisaqhubeka umuntu ekwazile ukufunda because ngiyakhumbula ukuthi second year then nga-apply ibhasari kwezinye indawo zokucisha ngekuba inkampani asisho but inkampani yagesi yes cishe ngathuka ngithi uzothi inkampani yokucisha ukoma lutho uNkulunkulu wami yes yagesi intake yabo babejwayele ukuthi mina ngenza accounting esikoleni so but intake yabo yayi that particular year yayifuna abantu abenza supply chain and logistics then basho ukuthi okay no need to leli basari because basitshela at the end ukuthi awodile but nansi umkhakha abafuna ukuthi uwenze enganqaba sisithembe ngathi no I want to pursue lento engiyinqumele yona ukuthi ngifisa ukuyenza ngayi decline akibasari
bathini ekhaya udeclare umfundaze kwaba phela kwaba nakho la but ngangena ukuthi bathi angishintshe career manje uyabona which I think ngakulindele mina bengifuna ibhasari ka accounting not le sebenginikeza yona yes then ke fortunately umuntu aqhubeka ke wafunda ngaqeda ngabuya because ngafunda khona leThekwini Westfield ngabuya ngazohlala ekhaya ngaseva ama articles ami khona eMaritzburg ngawaseva kwi company ama accountants yabelungu kwakubanga lula because umuntu omnyama khona and nje ngiyakhumbula ukuthi khona that time ngisign off ukuthi sengiqedile ngaba umuntu oqala omnyama ukuthi bamsign off khona imisebenzi emihle uJesu nje kaNkulunkulu yes ekufundisa nje nokubekezela ngoba kwangelula abantu babefika khona sisithembeka kodwa bangaqedi ngenxa isimo sasiba khona kodwa nje uNkulunkulu wangilekelela ngokubekezela lekelela ngathi umusa kaNkulunkulu ngakwazi ukuthi bangisayina ababakholwanga ukuthi naku sign intombazane first black and ngiyakhumbula umphathi wamazi wathi I'm watching you wathi ngikubhekile amazi ayihlezi noma ngihamba ukuthinkeza ukuthi wathi ngikubhekile because babengakholwa nabo ukuthi abantu babehlezi befike kodwa bami but nje then ngaqhubeka but mengabe ngiqeda ama articles ami ngaba nalento ukuthi kwi private firm anginayo lento ejabulayo yes siyaphusha ama profit khona ku right but kunesikhala sokuthi there's inhliziyo yami kubantu inhliziyo yami yes ngiyaphusha ama deadline and abantu kune potential yes kukhona yes but ngezwe leso sikhala so ngamcela uNkulunkulu ngathi Nkosi ngiyacela ungivulele ithuba la ngizosebenza khona ngiyayithanda lento but no ezo involve abantu that time uNkulunkulu angivulela ithuba sisithembeka ngiyakhumbula ngangekhaya ngibuka uhlelo kwakuyi gospel one gospel kudlala umculo kwakucula igroup yase Assemblies of God khona lapho babeyiculele Union Building uma beyicula inkosi nje yathi phosa amehlo la beyiculela khona okay yathi that's where you going hilawo yakhona bitola ngazi umuntu uNkulunkulu angivulela ithuba ngathola umsebenzi khona ePitoli Kuningi mabhuku base South Africa ngathola ithuba ke ngahamba ngosebenza khona yes ngasebenza khona mengisebenza khona khona ngafika 2012 khona that time ngabe ngifika ngangisemncane and but uNkulunkulu wangidalela indlela nongixhumanisa nabantu ngathola indawo ukuhlala wangihlelela nje ngabona ukuthi isandla sikaNkulunkulu ukuthi lokho kucelile enkosini uyakwenzela ngafika khona I think it was 2012 uma ngabe ngifika khona ngizwe high school just ukuhlehla kancane ngo99 ngamukela uJesu ngizwe high school lapho kwamukela kaMujesu abantu abaningi bajayela ukuthi athi umuntu mina ngimamukela emvuselelweni bekushumayela ubani bekwenze ukuthi but mina ubhuti wami nje ngifike naye la wayejala uthantshontshe ekhaya attend ama inkonzo lezo Heaven's Gate Hell's Flame ilezo nkonzo kanjalo wabuye ekhaya ne pamphlet from leyo nkonzo le uma ngabe buya ne pamphlet le pamphlet iveza nje icebo likaNkulunkulu nomuntu ukuthi umuntu uNkulunkulu wayenecebo lini ngomuntu but kulelo cebo kwangena isono uma ngena isono umuntu samehlisele ecebeni likaNkulunkulu le pamphlet then siveza ukuthi ayikho enye indlela yokuthi umuntu abuyele kuNkulunkulu noma kuyicebo likaNkulunkulu ngaphandle kukaJesu le pamphlet fike nobhuti wami kukhona uma esahlala naye ekhaya umeni uyena wangenza i-altar call senza nje altar call ekamereni uJesu and mongasukhulume ngama defining moment empilweni nje yomuntu that was a defining moment empilweni yami usuke elaguqula ukuhamba kwami elanginikeza nje direction engasho ukuthi kwakhanya so ngene high school kunesimanga esenzakalile into ngeke uyichaze lokwazi kumchazela umuntu ukuthi yes umuntu besonta but that particular day kwaba khona ushintsho ngeze ukuthi nginokuthula so ngamanye amazwi ekhaya beniveleni abantu abakholwa ekhaya bekholwa cause ngangiyisikhonzi nala ziningi ikhonza amabandla nezikhonzi but ngangiyisikhonzi la ngangikhonza khona but le
khona into eyenzeka ngazi ukuthi khona something happened khona supernatural can something happened yes ngezwa ipeace ngezwa ngakhala inyembezi that day kwangaqondakala ukuthi kwenzakalani but ngezwa ijoy ngezwa kwehla umthwalo ngezwa angazi khona isimanga kodwa senzakala and leso simanga isona esaba ifoundation impilo yami yonke wow Isikhathi imzuzu ngama-28 asibheke lapha okanye ke ngaphambi kokuthi ke gamanxe ihora le-10 sizoya emakethe abese ke siyabuya siqhubeka ke nalo uhambo likamama uNombuyiselo Ngcobo esilayele ke uhambo lwakhe namhlanje. Ukhozi FM luhamba phambili lalela uDJ Skeme noRoza njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu kwivuka Africa Breakfast Show. Twenty-six after 11 o'clock ekseni sisekulona ke uhambo noNkulunkulu umuntu nomuntu unohambo lwakhe now usu fast forward besikade sibuyele emuva sesiyaqhubeka futhi uthi uNkulunkulu phakamisela mehlakho la okubona kucula leli qembu lomculo and uzithola ke manje ususebenza e-Union Building. Ngiyathola futhi ukuthi ngalesikhathi ukhona ukuthi into engixakayo wena usebenza le Pitola ngithi yes kunalento abazalwane ehlale ikhulunywa le ethi ngibonisiwe ngibonisa usibanibani and akuvamisile uyabona into esivamisa ukuyixoxa kodwa akuvamisile ukuthi ngempela umbono umuntu athi nakho ngaboniswa and it was a good relationship kwasebenza silandise ngokuhlangana kwakho noMapholo. Okay ePitoli ngisebenze eAG Union Building sasiyanje kokuthandaza inakhona yes but ngisuka le Maritzburg was 2012 mengabe ngisuka la uma ngisuka ngelokhuze inkosi sengizosuka le Maritzburg ngaphupha iphupho uma ngiphupha iphupho ngiphupha angazi ukuthi lo mzalwane because angimbiza kanjani ngithi lo ngiphupha lo mzalwane kungazi ukuthi wayekhonza nobhuti wami nje vele kwakumzalwane nomazinga ngangamjwayele but wayekhonza nobhuti wami just ukuthi nje ngiyamazi ubani ukhonza nobani ngebona iphupho kungazi ukuthi uza ekhaya manje mengabe ezekhaya uyizela yena uzocela angikhalanga kanje Thembeka emoyeni nami indaba yomshado yayingekho and mana kubulazi iphupho lichaza ukuthini ngiyangithi ngikhaliswa ukuthi lo muntu uzocela ubani nalomuntu ozocela mina Nkosi indaba omshado vela angikho kuyona to a point ukuthi mina ekhaya wonke umuntu wathwala izandla ukuthi uyashada uyabo cause yayingivele nje ingekho mina ekumkhonzeni uJesu Thembeka nganginelisekile you know uze ukuthi ngiphelele angishodi ngalutho ngiright kunele joy kuyikhonzela uNkulunkulu nginama limitations ungakhalelwa ngane yabona nje une joy so abanye bazibakubuza ukuthi mangabe ungagani ingane wenza kanjani ngithi mina ayobhuti bami bayophathola abantwana ngonakela la bayabe ngibe right but ngabona leli phupho la ngithusa Thembeka ngihamba 2012 ngeza ukuthi khona into eyenzakalile yeah ngihamba that was 2012 ngihamba but uNkulunkulu eleletha ama signs akhulume ngephupho lokuthi kumele ulishade uGcobo ngangaqondi okay kumele ulishade uGcobo uNkulunkulu lakho and emoyeni wami ngithi Nkosi kuzokwenzakala kanjani and ngangikholele kuphela impilo engcwele ukuthi impilo nje Nkosi engcwele I pray for it ngiyakhulekela lokho usefika kanjani kubaba ubaba uNgcobo uNkulunkulu wenza ukukholwa uNkulunkulu wenza izimangaliso wesisi because it's 2012 wafika it was late 2014 efika ePitoli ukufika kwakhe ePitoli ufika sahla le Maritzburg mina ngize ekhangeza ngokuvizitha nje uma ngize eMaritzburg ku-ATM wafaka wayephambi kwami like sihlukaniswa abantu angithi mina sengiyazi khunyeni 2012 lo mzalana angifuna ngibone ngoba ngithi Nkosi angifune isandla somuntu la angifuna abe na phone number yami angifune lutho la then akhohlwe ikhadi lakhe emshinini agijime aphume then lo landela athi lo bhuti ukhohlwe ikhadi lakhe and uyamazi ngiyamazi mina nawo okay ngafonela ubhuti wami ngathi usibanibani ukhohlwe ikhadi lakhe la amfonele ubhuti angifuna nokuthi nginikeze inamba yakhe mina ngimfonela angifuna nokuthi abe nenamba yami then wafika uma ngabe efika wangibona alithatha ikhadi ahambe uthi ngafika ekhaya kanti na uNkulunkulu ukhulumile kuye
uthi wabona umbono uthi ephupheni ngavela ngiyintombazana uthi ngathi weJesu unemcondo uthi ngathi Jesu unemcondo uthi ngafika endlini magwala that day ngibona inginikeza ikhadi ngafike ngabe esibukweni ngathi inkosi ngiyavuma let your will be done angithi inkinga yakhe ithi lo sisa angimazi noma uyakholwa yini nginebandla kamafunze angimazi noma uyakholwa noma uyiphilela impilo yakhe ngazi ukuthi nje usisi wabolungelo ukuthi uphila empilweni angimazi I cannot take that risk ngithatha umuntu ngizomlethe ebandleni ngingamazi so yilento na emama ukuthi inkosi bathi let your will be done wahamba waya eDandi eplazini la esikhonza khona wayobamba umthandazo ka 40 days khona then inkosi yamnikeza isibindi then ke ushithwa libika udaba kobaba noma uMadlala then kwafonelwa kwazama ukutholakala ukuthi ukhonza phike lo sisi kwajama ukutholakala umfundisi wami inkosi kaNkulunkulu assembles kwatholakala inamba yami saxhumana wafika at that time efika sahlanganisela eUnisa uma ngabe efika I shook his hand ngathi cha uyakholwa Nkosi yami ngathi cha uyakholwa because ngathi you know mungabwazi ukuthi I knew but it was just I didn't know when and uNkulunkulu wayeseyilungisile inhliziyo yami ukuthi just accept isithando sakho wathi nje just accept wathi olungileyo phila ngokukholwa wathi kuze lolu hambo luhambeke kholwa then swafika ke then kwaqala kuhambo lokuthi siyaganana then unfortunately kwathi mengabe eqeda ukwembeswa kwashona kwadlula uma wakhe but uNkulunkulu wanginikeza uhambo lika Genesis chapter 24 ukuganana kwaIsaka noRebecca la emcela ubaba wakhe uthi ngicela nongifonelele undodana wami unkosikazi ngathunya ke inceke kwafuna unkosikazi watholakala ke and mangabe uyifunda indaba uyiphetha lapho uyabonakala ukuthi uRebecca wafika umaka Isaka esedlulile uma ngabe liphethe uverse 67 wakhona uyasho ukuthi uIsaka wamthanda umkakhe waduduzeka ngokudlula kukwama wakhe kwabanjalo uNgcobo wangithanda futhi waduduzeka ngokudlula kwama wakhe but I knew ukuthi kwangasona umshado ordinary Sithembeka mina ngishadanga ngagana necebo ngangiqonda ukuthi inkosi ayisingilungiselela ukuthi mengabe the time umshado lo kaRebecca kwathiwa akaphuzise namakameli that was enye into uNkulunkulu ayikhuluma so uIsaka wayeza kwakunamakameli uRebecca kudinga waphuzisa inkosi yathi awuzuphuzisa uNgcobo kuphela namakameli akhe but uza namakameli ekudinga waphuzise yes sis so sakana kanjalo but it was not umshado ojwayelekile it was not kwakuuhambo wawuza uthi this is inkonzo you know it was a testimony on its own man umhleli phansi umangalo usikanti inkosi uyakwazi ukuthi uhlalisa abantu mina ngisho ngithi Sithembeka when it comes to indaba zomshado khululeka uNkulunkulu mekuthumeni akho ke USA uyomlocator ungazami ngemizamo yakho hamba umcinga ko Facebook umfune uzama ukuyihlanganisela uyamazi onjengawe now uyafika ke u2020 yes fika uCovid 2020 yes silandisa ngalezo sikhathi uma kufika u2020 Covid well kubantu abaningi especially kubazalwane kwabakabili abanye kwabayi wake up call abanye kwaba ukuthi balahleka but for him kwabayi wake up call nje mengaqala indaba ya Covid kwabayi wake up call you know why ethi magwala enene izinto ayekhuluma athi magwala ayi uNkulunkulu uhambo lwami la kamafunzi sikhonzela indaba uthika amafunzi athi sengiliqedile ibanga athi mina ngikule ndawo ngiyeza sengishayile iselingboard ngo December 25 wayezothi 40 years ngo December 2020 wayezothi 40 years athi magwala ngiya ezweni laseKhanana athi amabhede abantu abayabajabulisa abantu but yena ngo40 was wayenenjabulo ngayazi athi magwala ngezwe ngezweni laseKhanana ezweni lobisi ngezwe 40 years ungiphathela into enkulu athi magwala ngiyahamba ngiyaphesheya to a point ukuthi ibandla wali prepare
nokwenza kwakho khona inveli plan yokuyapheshena nikadeni nani baba not kakhulu like nje athi kubazalwane ngiyase ngiqedile ibanga lami la kamafunze sekade ngizokwenza sekuqedile next year angikho so ngamanye amazwi ngiyothekela ngolwazi kwamanye amazwi ngiyospreada futhi izwi likaNkulunkulu yes because sengiqedile assignment yami la so ngiyaphesheya ngiyahamba I'm setting things in order usehamba niniki uhamba uDecember lo ayezoqeda ngawo 40 years wawuqedele esibhedlela because wagula I think mingabe nje usanda uqala uDecember kwaba indaba yeCovid waye umuntu ophilayo waye was healthy because noma sikhuluma nodokotela babesho ukuthi no umyeni wakhe he has a fighting une chance because akaphuzi akabhemi u-right to healthy then une fighting chance then kwa progress ake wahlala ICU and it was kwangathona isikhathi esidlula Thembeka uyakhumula ukuthi nene iCovid awuvumelekile ukuthi uyesibhedlela umbona umuntu uthatha usaba ngisho uthatha ucingo because uthatha ucingo uzofona unesi ozokutshela ukuthi today sivuke unje it was drainful kodwa uNkulunkulu wasithwala nalapho wadinga asithwale not just me but nebandla nabantwana then waspenda ku December nje almost uDecember esibhedlela so nabantwana abangaki sinabantwana ababili amantombazana amabili le endala izothi 8 beyina 8 le lo mncane una 5 sasoqeda ngoAugust of that 2020 sasiqeda 5 years ngoDecember sasiplan sokwenza anniversary enkulu but uNkulunkulu wamane wenza ukuthi ngisiplan sokwenza ianniversary no 40 years uhlanganisa wamane wenza isimanga yena wahosha ucousin wami lo uDineo wathi no asenze surprise ngoAugust bamane benza isurprise ebandleni anniversary mina ngazi wangabusalinda uDecember ngoba ngaleso sikhathi wayezobe seke isibhedlela vele wamane kwenza isurprise anniversary walala ke isibhedlela then January walala futhi because wadlula ngomhla ka10 January that but nakhona uNkulunkulu wayesiprepareisha you know uNkulunkulu unendlela yokulungiselela izinto you know wasifundisa ukukholwa ukubamba ukukholwa ukuthi uNkulunkulu yabavusa abafileyo sathandaza ezibandla then kwahamba isikhathi lawa amane wathi ningasabo kwazi ukubulala inyama yabo yaqala yashintsha assignment kwakunevesi angijela ufunda amahubo 116 lapho ukhuluma nje ngokuphiliswa komuntu kodwa ngomhla ka9 kuJanuary wangifaka nje kuyivesi elithi nene kuyigugu kulala kwabangcwele yashintsha ukudla eplatini manje kwashintsha ukudla eplatini ukuthi okay kuligugu inkosi ukulala kwabangcwele kwaba neacceptance ngafonela esibhedlela it was Saturday kwathiwa no sicela uze mama uze for the first time ngafonela and lo Friday it was a Thursday mina ngifona Thursday sisithembeka because angisabantu bayacheckela bakutshena bathi no he's responding ngolwesine now unethemba yes bangifana bathi no he's responding so mina mengifika Friday ekseni emsebenzini ngiyafona because ngivuka ngine hope yokuthi bathe he's responding ebusuku mengifona Friday bathi nje no kubane kwashintsha overnight okay then sashintsha isimo ke ngafonelwa Saturday ngaya khona esibhedlela ngasibona isimo then Sunday ekseni I think kwako 4 then we got the phone call ukuthi asize esibhedlela because usedlulile uselele and mina into engicomfort ukuthi akafile umuntu okholwayo akafi you don't die uyalala sinokuphila okuphakade uyabo and uyakwizwe ayeliphilela uyabo because mina ngiphilile na khona wayemthanda uNkulunkulu wawuba necomfort lokuthi lo muntu bemthanda uNkulunkulu ngeqiniso useyekhanana leyo kade yena ewulangazelela ukuthi kube ikhanana elihlukile landla that sitshena ngalo I think nje lento yoGcobo inzima uyasixoxa istory sakho imini okhalayo manje and wena ngendlela strong ngayo yeah then kwaqala kuhambo ke ulunye ulusha manje ukuthi now usedlulile umholi webandla ukade lekelela but uNkulunkulu nje ngisho sithembe ukuthi ngoNovember of that year uNkulunkulu nje ngoba wethenene he must set his house in order ngizosho kanjalo ibandla sonke saba on the same page ngoba ngithi wayesethe ukuthi nene angikho next year so uma ngabe ngingekho anokwenza kanje so kwangaba khona iconfusion enkulu ukuthi okay usehambile
but yes abakhona ama challenges ngeke ngabukhona sisithembeka ukugcwalisa izicathulo zomuntu ezinkulu kunama expectation abantu abathina sazubaba yabo ama expectations nje ajwayelekile kudinga nje ubhodloze ku manje sekumele uthathe over nje yes umuntu wesifazane uyintombazane umncane and thina indawo lasiphila ngakhona indawo yasemakhaya kaMafunze indawo kwaziswa khona iprotocol ungena kulezo icasula kubangalula but support yebandla wow uNkulunkulu like nje wangenelela kakhulu khona Zabona 0716136667 so bene futhi sikubambene lapha ya enkundleni zokuxhumana into engizwisa ubhlungu kakhulu mamNgcobo ile yabantwana bancane kakhulu ubachazela kanjani ukuthi ubaba kasabuyi enzima cause imbuzo you know and bayabuza abantwana bamanje ukuthi kwenzakaleni okay explain ake ukuthi Yesu uyesibhedlela umuntu mengabe eyenkosini yaboka because ngathi kubosathi bona uyebuka Jesu yabo umuntu uhamba kanjani ukuyaboka Jesu ngichazele ukuthi kwenzakalani kodwa lokho kwanginikeza ithuba lokuthi ngingene iconversation yokukholwa because kwakudinga abadlalela ivideo ukuthi umuntu kukhona ubumnyama khona ukukhanya khona uNkulunkulu khona uSathane yabo kwakunikeza ithuba lokubalekelela kodwa akusilona uhambo lula sisithembeka basabancane and ukuphila ezweni lokuba umfelokazi akulula but ukuyinqumela cause mina ngeke ngisho ukuthi ngifola kule group yabafelokazi abayinqumela ukuthi bazomphilela uJesu ayicho isinqumo engasinquma leso ukuthi nje ngikanile ngikanile uJesu manje cause ngithi ngisaya lapho ukuthi usemncane ubanga naso isifiso sokuthi noma mhlawumbe ibandla zange lize kukhulula ukuthi no ungamthola umunye ubaba sokwazi ukuthi uphilisane naye alzange but nakumina futhi nina asiba uma ngathiwa ke bayakunika ithuba kanjani but ayi kukho system you still young I am but yazi ngibe nani ukuthi ngamthola uAdam wami oh yeah you know ngamthola uAdam wami uNkulunkulu wangibumbe ngamthola and ngakholela ukuthi nganeliseka ngoAdam wami so ngiba nalokho ukuthi angazi ngayichaza ngithini but uNkulunkulu ngiphethe kahle you know ungiphethe kahle ezweni lobufelokazi ungigcine kahle yes zikhona izinto sesithembeka okufike kuzona ubone ukuthi ingakho beshada yes kusese kunalesi sikhala lesi usukeza lo muzo kanje mase decide ukuthi ashade but kube ukuthi ngiyinqumele you know ngiyinqumele one ngayinqumele kuception mami ngifuna ukuphila impilo enjani kube isibonelo nje namanje ngiyinqumele kwisizukulwane sami sesithembeka ukukhonza icebo likaNkulunkulu like it's a decision that engizinqumele nje ukuthi kuba umfelokazi usamncane kuyaphileka kuyaphileka uJesu uyakwazi ukuthi amthwale umfelokazi usamncane abe umondli wentandane ngokuphelele so ngiya assume ukuthi nobhodi uyakwazi ukuthi angenelele umfowenu azoba ubaba kulabantwana kakhulu and because obhodi bami ngabacela ngathi ngiyacela basondele ngiyabacela babasondelela abantwana bami and bayakwenza lokho but ngeqiniso angeke basivale isiyenzo somyeni wakho isikhala somyeni wakho yes ukuthi and angeke ngiyayibonga isupport from abazalwane abazali bami auntie the family isupport ikhona but ngeqiniso angeke basivale isikhala somyeni wakho isohlezi sikhona but uNkulunkulu mengabe izwi lenkosi umoya ongcwele limveza mina umoya ongcwele sisithembeka waba umluleki you know ngokwempilo ke general ukuthi angiluleki ngokuhamba kwempilo ungumduduzi weqiniso true mduduzi waba psychologist uze ukuthi abona namhlanje ngihlele esitulweni kwi-psychologist ukuthi uyangiluleka and uyakwazi ngokwengqondo futhi uyakwazi sisithembeka ungena awagoduza ama-camera pain like unalawo manje nje sawaguduza I understand because indaba ye healing noma yokuphila it's a process ezinye insuku kuba right ezinye uthi hayi namhlanje but aguduze avale lezo ikhala lezo so kulapho ukuthi nje ngeyinqumeleke and abashada bashada but mina noNombuyiselo magwala okanye it's my decision that I've taken yes ukuthi inkosi ngicela ukukhonza icebo lakho and isikhathi asekho thembeka and you know ngokudlula kwami nami ngafunda ukuthi ungaba nemali ungaba nakho konke
but ngiyakuyithenga impilo angeke kusuke secounter icebo kusuke kwenza ukuthi ufake escaleini izinto ukuthi nene okay ngenza lokho but what counts at the end yini account ekugcineni and assignment icebo ukuphila ongunaphakade ukuphila so like mina ekuphileni kwami so ngikala ngeassignment yami ngijaja ngayo ukuthi inkosi ngikuphi necebo lakho ngempilo yami ngikuphi nobizo lami necebo lami so kwangifundisa ukuprioritize and ngisho mina ngithi abazali bami babo wami anginika ifa lemfundo elingunaphakade not engunaphakade imfundo isala idegree yakhe well sengiyasho ukuthi nje la emhlabeni yes elingemhlabeni but umyeni wami nawanginika ifa elingunaphakade lokuphila ongunaphakade because uNkulunkulu wangiyenga ngomshado ukuthi ngigqile ecebeni lakhe ukuthi ngibe rooted kuye so umyeni wami uNkulunkulu amsebenzisa ukuthi ngihlale kuJesu okungukuphila ongunaphakade so that's induduze manje iphelele ukuthi noma ngangishanga nemali eningi iphathi nokuphila okuphakade and nabantwana bami ngibadlulisela ilegacy yababo wabo yokuphila ongunaphakade uthi washiya noJesu baba 0716136667 sodlula ngapha emakethe sibuye ke nawe mlelo Ukhozi FM kanti ngena lapha enkundleni zokuxhumana sizokubamba futhi bona mazondo ngibingelele nomama estudio umama ube nesibindi kakhulu kanti yabona ngempela mawukholwa ngokweqiniso ukholwa umelana nazo zonke izimo cha ngiyambongela umama ukuthi eqine ekubeni abanye bahamba bebentengentenge uma engasekho baba wekhaya umfenyandiza lokwadukuza umkhulumeli wabantu Thembeka ngiyabingelela mfethu umuntu nohambo lwakhe khuluma noThola mhlophe la eMaritzburg siswami long time lo sisi khuluma into ejulile mfethu uhambo lwakhe alibanga lula kodwa siyamethemba uNkulunkulu ngaye ngoba uthi ehamba ubaba wasekhaya bebenawo umpheme ababiyelwe nabavikeleke kuwo umkhaya wethu siyamazi kakhulu umfundisi lapha eMaritzburg and we hope ngokuhamba ke kwesikhathi kuningi uNkulunkulu asazobadlulisa kukho nazobakhulisa kuwo njengebandla sibafisela konke okuhle ayibambe njalo angasuki kuNkulunkulu ngiyabonga ngikubingelele sesithembeke nosisi uhle naye lapha estudio hayi waqina usisi ukholweni waqina usisi ukholweni umuza nemekhuluma nje ukuthi hayi ikuye lento bakithi wakumukela nokuhamba kababa kunzima kumanje nje uthi uwe nje uzo ubhlungu okhala nangapha emakhaya amehlo zacala inyembezi ngendlela mayichaza ngakhona but namuzo mayikhuluma ukuthi hayi lenkolo kuyo understand baba mayihamba ngibonga sesi inkosi ngiphila amakhaya Fred Coronation hayi uqinile okhulu intombazana sawubona sisithembeka nesihambeli sakho lapho wayibeka udadewethu indaba yakhe wayibeka kwavuka ilonda kuthina esashayeka ngalonyaka ka2020 sashayeka kwezwela ukusala nabantwana kuyona into elula especially mabese bancane kodwa ke ngoba siyamazi simkhonzayo hayi siyabekezela nje khona yize kunzima siyabekezela kodwa hayi angibonge Thembeka angibonge sisi cabanga ukuthi ukhuvethe lasho yakuvaliwe emzini eminingi andilasho ukukhala okukhulu kweminingi imizi ngiyayizwa nje lensizwa ephumayo sengiyacabanga ingqondweni yami ukuthi njengobisho ukuthi akulula ukusala nezingane okusho ukuthi mhlawumbe kwahamba umama wekhaya kwadike ukuthi asale nabantwana Nangubuyi wakashezi uthi kena amen mazondo siyaluzwa ke uhambo lukaMama uNcobo inkosi yami siyakhuthazeka nathi singomama basebancane uthi ke wahlala ekholweni umama ke esemncane akukho lula indlela ke ayihambayo kodwa ngamandla kaNkulunkulu nesibindi yanaso nangu namhlanje ula siyafunda kakhulu kuye okuhle kodwa mamNcobo uthi ke nginilalele ke mina ngilapha ya eBakersdale nangu ke futhi omunye othi ke na
simthola kanjani kodwa uMamNcobo kusho sinenhlanhla wakazungu cabanga ukuthi uzositshela ngaphambi kokuthi usishiye ohlelweni ukuthi ke bangakuthola kanjani abaleli beKhozi FM. Nangomunye futhi othi waze wa strong umama uNcobo uthi ke bakithi uNkulunkulu ke usebenza ngendlela yakhe kusho ke ubanike lo usisi. Okay, nangomunye unomalungelo Ndwalane uthi ke nasawubona sisithembeka noMrs Ngcobo kanjalo ke futhi noMasodobe uthi ke na mina mamNcobo ungakhile ukuthi ke uNkulunkulu uyakuvivinya kodwa ke wangaphela amandla uthi ke kwangathi ke uNkulunkulu angaqhubeka akwenzele kahle. Simphiwe Dlamini uthi ke mina ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi kwangathi uNkulunkulu angenza ngikwazi ukuthi ngikholwe njengawe mamNcobo kholo lwakho liyamangalisa. Kunabanye abathi bacela ngene live angizungena live angithi ikhona insizwa zoKhozi FM TV so ke le episode uzokwazi nokuthi na kanjani ukuthi uyithole emlekeleli ngesonto elizayo siyabathembisa next week izobe sikhona le episode yohambo. Sinjani isimo njengamanje ekhaya nasebandleni? Isimo siyasetlisha ngosho kanjalo ukuthi yes. And nje umuntu uyayibonga isupport njate ngisho ukuthi from ekhaya because ubaba also wadlula naye ngo2021 same year wadlula ngoJuly yes so ubutami nje wathatha over ezubaba ekhaya but nje isupport umuntu uyayithola ekhaya nasebandleni. Waba nakho inoqonda masehambile ubaba ukuthi mayethi ngiye eKenana ngoba wena ucanga uya travel thathi trip wa understand ukuthi liphi Kenana bekhuluma ngalo izwe lesithembiso. Yebo mongabe sohlala phansi usubuka konke kwaqona ukuthi okay ubeyezweni lesithembiso. Sithe masikhuluma nawe wathi ngisheshe umayele bandleni wayathi ningangibali kuma plan aleli bandla sengiyahamba ngiyokhuluma izwi likaNkulunkulu emazweni angaphandle. Kunjalo ingakho ngithi nasebandleni wonke umuntu wathi mengabe edlula kwenza sense and kunamazwi ayewasho ngoba wenza nje inkonzo abiza abazalwane waba group ukuthi wena uzokwenza ukuthi wena wenza ukuthi waswathi ningamhluphi umkami Nkosi yami ebalungiselela ukuthi uzothatha uhambo wathi ngiyanicela ningamhluphi umkami so nje yenza ukuthi yenza abazalwane ukuthi wonke umuntu noma ngabe kwenzakalani and ngiyathanda umbonga abanye abazalwane ubaba umchune osilekelela kakhulu lapha ebandleni kamafunze isupport nje nabangcwele nabazalwane nokusikhuthaza nokusithwala alisilona uhambo olulula ngeqiniso kodwa nje ukusizwa uJesu ekulekelele ekucathulisa uhambweni olisaqhubeka ngoba ukudlulela umuntu kukubiza ukuthi ukuba ngase uqala phansi uyakha sisithembeka ngoba ngithi mina ngifika ngithi ngizosiza ngifika ukuthi okay ngizoba umsizi kwenzakalani ke mungabe lathi usizomsiza sihamba then sekubiza ukuthi iqala phansi kwimpilo iqale kabusha ubumbe uqale phansi ukuthi lokade sikwenza sise babili besixoxa inkulumo besenza ukuthi sobabili besihamba ndawonye so uqala uhambo lokuthi uhamba wedwa manje uthatha inqumo wedwa manje wena udinga udecide wena udinga kumele ukhokhele ugesi kumele ukhokhele upetrol kumele kuservice imoto kumele ukwenza ukuthi uyabona wonke lezo zinto kusikutshana egcekeni yebo kufuka ukuthi uyabona izinto ezincane but nje uJesu uyangendela uyathwalana mengabe ethi ngeqiniso uyasithwala kunjalo and ohambeni lami kunencwadi lapha kuFilipi kwabaseFilipi ethi ngiyakwazi ukuswela ngiyakwazi kuba phansi ngiyakwazi ukubusa ngiyakwazi ukudabuka kodwa kukho konke into engifundile nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo kunjalo so lokho kwenza ukuthi ngibe naleso sibindi ukuthi noma ngabe sipho simo sempilo nginamandla okwenza ngabe intaba akulula sisithembeka ngokwemvelo yami ngomuntu ophansi nature yami nje hayi kodwa ngokaNkulunkulu phake muqinile uyikona konke sekubongela kakhulu mamNcobo uNkulunkulu nje ukuthi akuthwale kusona lesi sikhathi siyabonga bakuthola pha balali beKhozi FM ngiyatholakala inamba yami it's 066 513 9287 iyafona iya WhatsApp so nje ilapho inamba yami siyabonga kakhulu nangokusitshela nje ngohambo lwakho siyabonga
Masoto basambe asambe ntombi asambe ntombi sibongile na ukuthi uzosivakashela esilo namhlanje. Ngiyabonga kakhulu Thembeka ngethuba, ngiyabonga kakhulu nokubona isihambeli sethu namhlanje uMamNgcobo. Mina ke nje nabalali bokhozi FM sebeyazi ngiyazi khalela nje uyakhuluma uMamNgcobo sengine stress. Ngiyakubona. Ngicabanga abantwana bakhe ngiyababuka ngiyabacomparisa abalingana nabami ngibuka iminyaka yakhe sengiyasho ngithi kodwa uNkulunkulu wami yazi uNkulunkulu akakuthwalisa umthwalo ngaphezulu kwamandla. Kunjalo Thembeka. uNkulunkulu umthwalile ngiyambona futhi ngendlela yona muhle. Uhamba ngezizotha, uhamba ngokusaba. Very strong woman. Khulu singakufunda empeleni kuningi ngikufunde kuwena namhlanje. Ngihleli nje la ngiyibuka impilo yakho wesifazana omuhle kangaka okwazi ukuyithiba into eziningi nokuba umama okwazi ukuba abesibonile esihle einganeni zakhe. Siyabonga kakhulu.